Ide kamera. Spreman? Все уште се наоѓаме во Жишка, недела дена покасно, нов сетап, нова епизода од Комкаст, на исклучително интересна тема. Овој лик овде што го гледате, истиот оној Милош кој што го имавме во претходната епизода, но сега ќе биде нашиот бариста. Правиме еден социјален експеримент, кој многу други досега, во кој што ќе провериме дали може да се сними еден Комкаст во време трајање од подготовка на едно кафе. Не едно, колку кафе има? 3 кафе. 3 кафе, да. Мока кафе. Мока кафе. Veoma velika razlika. Притом, причат ćemo o temu koja je, kao miljenja, pritom pričat ćemo Take 45! Take 45. Ме малтретираат дека мора да ги снимам како прават кафе. Eto! Now we're making a video! Да. Викаат, окей, снимивме едно видео што снимивме, меѓутоа нема била прав Комкаст, нема во Македонија да не сватат сериозно ако ние не направиме добро кафе. И кој прави добро кафе во Жишка? Милош прави добро кафе во Жишка. Милош, какво кафе користиш за да не направиш тај кафе? U suštini, od skoro smo počeli da pravimo moka pot. I to je kao najprimitivniji način da napraviš kafu, ništa posebno. Ali... Sad ćeš da ubaciš njegov video o njegovom moka potu koji ima na njegovom Instagramu. Ali u suštini, jako je dobar ukus kafe i ljudi su se navukli ovde baš. U početku su bili kao skeptični, da li će piti, neće. A kafu kupujemo u jednoj od tipa zilion beogradskih kafeterija koje su specijalizovane samo za super ultra kafu, tako da... Konkretno ovo je neka, recimo, kafa iz Indije. I pije se iz čaše. To je... Staklena čaša? Da, Dax iz financija je počeo tu i kao it stayed. Aha. Zašto? Ne. A to je tako neki trend? Ne, to je izmišljeni trend, kao i svi trend. E sad... Ali, kafa nije glavna tema ovaj Comcast. And now, something completely different. Се договоривме дека ќе зборуваме малку повеќе за гейминг, маркетинг во гейминг индустрија, и тоа не само гейминг како луѓе што играат, меѓутоа и луѓе што гледаат игри. Значи тука ја отвараме темата на Twitch, Facebook и останатите платформи кои што се борат да го фатат тој пазар. Не сме зборувале претходно на оваа тема во ниеден Комкаст, дури ни во претходните изданија, а имаме екипа овде која што исклучително е пасионирана на оваа тема. Па, момци, ајмо прво да... Нече што мало притиснем? Ne, ovo se ne pritiska. Pričat ćemo kasnije, postoje suptilne razlike. Ајмо мало о вашем тиму. Ако ви као Жишка имате, како ви желите се убедите сами себе, професионални гейминг тим, јел тако? Ne. Kao, mi idemo i pričamo svima kako nemamo pojma i onda dođeš na konferenciju i svi su kao, ovi imaju profesionalni League of Legends team i ja sam u fazonu, ne. Tehnički, ako imaš dresove, imaš profesionalni tim. Da. Ja ne znam drugo pravilo toga. Da, a i tehnički dobijamo novac, zato što kao svi radimo ovde, tako da, ono... Dobijete novac od sponzora, jel tako? Ne, sponzor Žiška. Pa tako je, da. Ti dobiješ Naša platu. uprava je odlučila da igranje igrice smatra jednako važnom aktivnošću kao bavljanje poslom. Ovo je možda jedini truly professional e-sports team. Da. Ok, onda pitanje je šta se dešava sa e-sportom i dokle je ta scena ovde u Srbiji? Mislim da je prvo pitanje, kao šta je razlika između e-sportsa i gaminga? Dobro, da. To je nešto što, kao, ljudi misle da su to sinonimi. E-sports ti kao da gledaš olimpijadu, znači, ili ragbi takmičenje, ili fudbalsko takmičenje. Kao, postoje timovi koji se takmiče profesionalno, ko pobedi, taj je najbolji. Da. Gaming je više onako kao cela kultura koja je oko toga. I ta kultura je specifična po tome što, za razliku od recimo, kulture, dobro, i došle fudbalske kulture, postoje jako puno stvari oko fudbala koje nemaju veze sa fudbalom. Da. Tako ti u gamingu imaš jako puno stvari koje su oko gaminga, zasnovane su na gamingu, a nisu e-sports. I recimo imaš kao, ja stalno citiram jedan od likova koji je po meni jedan od najboljih copywritera na svetu,
je čovjek koji priča priče i pravi komedi skečeve u League of Legendsu. Znači on ispriča šta se njemu desilo u gejmu, ali ja koji kao apsolutno nisam kao dobar igrač, meni je to mega zanimljivo zato što ja imam dovoljno znanja da razumem kontekst. I onda mi je kao smešno kao što mi inače comedy sketch smešno. Sad pitanje, jel moraš proći kroz gaming da bi došao do e-sport? Koliki je overlap, recimo koliko ljudi, ako je gaming malo šire, recimo ima, ne znam, 100 miliona, a koliko od njih je into e-sport? Grubo, mislim, ne mora ovde, može global, može Srbija, može gde god. Gaming je mnogo širi pojam od e-sportsa. Dobro. Baš mnogo širi pojam od e-sportsa. Postoje neka različita istraživanja o tome, ali ako ćemo baš ovako ugrubo da pričamo, od celog gaminga i populacije koja se na neki način bavi gamingom, na neki način je za e-sport zainteresovano pola, trećina do pola recimo, tako nešto. Ali to je kada gledamo najširu definiciju gaminga, znači tu spada i, ne znam, moja majka koja igra Zoomu na kompjuteru, jer to jeste neka vrsta gaminga. A i kada gledamo najširu definiciju e-sportsa, to je sve naslove e-sportsa koji postoje, kojih sada već ima desetine. Ranije e-sports bio 2-3 naslova, realno, a danas imaš, maltene se pojavljuje novi svakih par meseci. I ne samo što se pojavi, nego što velike organizacije i veliki brendovi stanu iza toga. Ulože neki novac da se oformi liga, da se oforme timovi, da se oforme takmičenja i prize poolovi, tako da to je stvarno e-sports postane legit preko noći. Dobro, stvar je u tome da bili su dosta priče već davno, tipa godinu dana ranije, da je gaming kao industrija prevašla Hollywood, filmska industrija. U okviru, u segmentu koliko se novac okreće tamo i sve to. Ali to je kao industrija sama po sebi. Šta se događa recimo na ostala tržišta što se tiče marketinga, ona ostala brenda? Pomenuo si ti da imaš sponzore i sve to. Ali sponzori su u e-sport ili se oni veže za gaming in general? Većinom za e-sport, to im je lakše. Znači kao, zato što to je jedan na jedan kopija onoga što rade sa bilo kojim drugim sportom. Znači ja mogu da sponzorišem ligu, ja mogu ovo, ja mogu ono. Prvi talas koji je bio, to su electronic goods, odnosno neko ko direktno ima proizvode koji su vezani za gaming. Imaš recimo Asus ima svoj Republic of Gamers koji je krenuo da radi gaming kada već, pre 2 godine recimo kod nas još. Tako da, to je bilo veoma jednostavno i to je ono što ljudi prvo skoče kao aha, ovo su gameri, stoga ja prodajem slušalice koje su posebne za gamere, imam miša koji ima tegove u sebi, koji je poseban za gamere. Da, ali sad stavi pauzu tu i sad ja ispričam trenutni case na američkom tržištu, gde recimo imaš banku koja ima specijalne svoje osiguravajuće usluge za ljude koji neki tagline njihove kao supporting people. I sad ti u igrici League of Legends imaš support kao ulogu. Postoji osoba koja supportuje druge ljude. I oni su uzeli sponzorstvo američke, jedne od najvećih, najozbiljnijih liga na svetu, gde oni na kraju svakog gejma imaju support play of the game. I to sponzoriše ta banka. Možda zamisliš koliko to kao ono out of this world, znači to nije miš pa gameri, to je baš dublje razmišljanje o samoj suštini i psihologiji igrice. Dok recimo imaš primer na azijskom tržištu gde Gillette, brend za brijanje, je prepoznao da gamerska niša koristi proizvode za brijanje. Iako u celom... Stvarno? Ne, u smislu, iako ceo svet ima taj kao, ajde sad već zastarali hipsterski trend, gameri se briju. Therefore, gamerima Gillette. I kao to je jedan od glavnih sponzora njihove lige. Tako da, to su neke sad interesantne ideje o sponzorstvu. A dobro, sem sponzorstvo, mislim ono klasično sponzorstvo zbog sporta, šta se ono drugo dešava, recimo Twitch, streamanje, YouTube i neke takve stvari, tipa da bi se brendovi van sponzorstva ubacili u tu šemu, u tu komunikaciju, i kako su aktivni, kreiraju neki sadržaj ili možda rade s nekim ljudima? Ja mislim da, izvini, ako sam te prekinuo, mislim da je glavni u stvari, glavna tačka... Je li okej, samo to da ne brinu? Da, ne brinu, imam ja to negde ovde, back of my mind. Znači, brendovi vide najveću priliku u tome da upuju content production. Znači, oni kažu, ok, ima dosta kontenta koji može da se proizvode u vezi sa e-sportsom. Hajde da mi uložimo novac, hajde da mi uložimo resurse, hajde da snimamo taj content
Naravno, benefit za industriju je taj kao više ljudi će čuti za e-sports, za igrače, za timove, stvorit će se hype, svi imaju benefit od toga. To je ono što se dešava trenutno i na našem tržištu. Kakva je kultura sad na te videoklipove, klince ili malo odrasle koji igraju, snimaju te komedije skečove koji su malo pomenuli. Meni je to super interesantno, jer nisam, shvatio, znam kako to izgleda, gledam, ne baš prečesto, nije meni toliko interesantno, ponekad, ali nisam to nikada razmišljao da je sad to comedy sketch, to je samo situacija gde se događa je u igri, da nema veze sa... Da, pa imaš ko će može da pogleda Johnny Macaroni, je jedan bosanski tuber koji kao radi fore iz League of Legends. Aha. Ali recimo imaš takođe, kod nas recimo Baka Prase, znaš ko je? Ne. Baka Prase je sad naš najveći tuber, ali kao ti ne možeš da definišeš kao on je počeo kao League of Legends igrač, ali to nije njegov identitet više, jer kao on sad snima pesme redovno, ima reakcije na druge klipove, ima svoje klipove u kojima radi nešto, kojima priča stvari koje nemaju veze sa gamingom. Znači, on je persona koja je izašla iz praktično e-sportsa, jer je on je, koliko znam, pokušavao da bude competitive igrač, tako? Davno. Ranije se loži na to, ali zadnjih par godina već ne. Ali, znači, on je izašao iz toga i sad je kao postao ceo personality koji je daleko složeniji. Tako da ono što se dešava je, on je praktično prvi koji je ušao u tu mainstream YouTube kulturu, odnosno Mislim, čisto da se razumemo, pričamo o jednom od najvećih, de facto najvećih youtubera u Srbiji i svakako pričamo o youtuberu s najvećim rastom. Znači, ne pričamo o nekom tu 10. liku koji se tu nešto probija, pričamo o kao the man, the shit, to je naš YouTube. A on jeste krenuo iz... Nije to jedini primjer, ima dosta takvih primjera, ti klinci, obično jako mladi, kreću kroz gaming, pošto je gaming dosta, kako bih rekao, to je dosta bliska niša, ljudi koji su u toj niši se osjećaju kao, kako to najbolje objasniti, znači povezanost je jako velika i kada oni nekoga gotive i kada oni nekoga iz svog community-a porode, oni će da ostanu uz njega zauvek, jako su u tom smislu lojalni. I onda Baka Prase stvori ogroman community, ogroman broj pratilaca u gamingu i onda kada je krenuo iz gaminga, svi oni su sa njim, kao nastavili su da ga prate, nisu ostali nužno vezani za tu igru. Kada je on krenuo da snima vlogove, njima su bili interesantni i njegovi vlogovi, tako da, to je samo jedan primjer YouTube-a koji je izrastao iz gaminga. Ako uzmeš, znači, top 20 YouTubera, ja mislim da bi recimo 6-7 bilo, se bavi gamingom, na neki način. Pa dobro, ja sam čekao da je to malo više. Recimo u Makedoniji, znate i vi, broj 1 YouTuber u Makedoniji je opet taj isti tip, kao gaming, malo vlogovanje, malo gaming, malo više gaming, sad, jer očito, da, ima publika, ima interakcija, može nazvati imati goste da igraju zajedno, što je tehnički malo lakše organizirati jer ti možeš biti u istu prostoriju, ali ne moraš biti. I onda je lakše da svaki dan ti kreiraš kontent, jer očito da to je možda ključ zašto je gaming toliko lako da kreneš s tim. Ti pogledaš i ti vidiš da je to mislim, prvo ti uključiš kameru i džuskaš igricu, i ti sad, ti kad pogledaš način na koji se u stvari klijenti engageuju sa tim sadržajem, nije u smislu sad oni gledaju kao svaki trenutak, znaš, kao sad će se desiti nešto, nego oni često second screenuju, često je to nešto što im drnda u pozadini kao što je nama neka TV drndao. I onda kao gledaju na preskoke, delove koji su im u stvari zanimljivi, tipa kad krene team fight, on onda premota na taj deo, umjesto da ne gleda farmanje na početku od 10 minuta kao gde pokušava da pogodi svakog minjona, na primjer. Tako da, da, postoji mnogo lakše kreirati sadržaj, ali takođe to ne znači da se taj sadržaj konzumira isto kao neki drugi, znaš. Ali to jeste važna sila na delu, a to je da YouTube de facto favorizuje daily content, daily upload, što je dosta, mislim, to ide u korist gaming kanalima isto onoliko koliko ide protiv drugih formata. Recimo ti ako si sketch kanal i ceo YouTube algoritam je rigovan za daily content, upload,
to je propast za tebe, svakako. I onda, dobro, naravno, onda su se i skeč autori nekako prilagodili tome, pa su krenuli s nekim lakšim za proizvesti formatima poput Q&A-eva, poput nekih live streamova, razgovora sa publikom i slično. Ali ovo je baš išlo na ruku gamera, između ostalog trenutni svi mogući rekordi streamovanja se probijaju sa Fortnite-om i streamerom za kojeg ste možda čuli, zove se Ninja, koji je doslovno u zadnjih par meseci 2 puta polomio rekord Twitcha u smislu broja gledalaca u istom trenutku i kao imao je potpuno sumanut stream sa 100 drugih youtubera i tako dalje. Tako da to je trenutno baš hot tema u svetu, ne samo... Dokle smo stigli u tu borbu, Twitch, YouTube ili Amazon, Google... Na lokalnom tržištu Twitch nema nikakav relevans, na lokalnom tržištu, iako postoje lokalni autori koji streamuju na engleskom jeziku i oni imaju relevans. Dakle, Twitch vs YouTube, to je veoma okej pitanje za globalno tržište i tu postoji kao borba. Na lokalnom tržištu u Srbiji Twitch nema nikakvu šansu, YouTube je potpuno nadvladao, iako postoje lokalni autori koji snimaju na engleskom jeziku za globalno tržište i oni su relativno uspešni. Ali bilo je pokušaja kod nas, određene lige su pokušavale da streamuju svoje gameove paralelno YouTube, Twitch ili ekskluzivno Twitch, ekskluzivno YouTube. Rezultati su skandalozni, tipa ako imaš na YouTube-u 2000 ili 3000 pregleda, moguće da ćeš isti taj kontent na Twitchu streamovati za 50 ljudi. To je razlika. A dobro, globalno sad Twitch ulaga dosta, plaća ljudi da bi se prebacili, da bi došli. To nije još stiglo na ovim manjim tržištima, je li tako? Ne, ali to ima smisla. Recimo, konkretno Twitch je napravio partnerstvo sa Overwatchom, jednim od najvažnijih naslova u gamingu, slobodno. Po principu sledećem, ako ti pratiš na Twitchu Overwatch profesionalne gameove, ti u igrici Overwatch dobijaš određeni in-game currency. Znači, bukvalno te plaćaju da gledaš gameove. I kao... Dobro, smart. To radi. Mislim, to radi. Igrači uđu, kad su već jednom ušli, obrate pažnju, već sad vide to neki production value, upoznaju se s tim i onda možda ostanu da gledaju ili ne ostanu, ali kao, to je jedna skroz validna taktika. Kod nas to još nije stiglo. Koji su planovi Žiške oko svoj gaming, kao stratešku postavljenost? Gde će Žiška gaming biti za godinu dana od sada? Na dnu bronze. Šalim se. U suštini, mi smo dosta rano počeli... Odnosno, kako ja to kažem, na vrhu sveta. Da. Ajde sad kao real talk. Žiška e-sports team je jedna fora koja ima svrhu, koja ima vrlo plemenitu svrhu zapravo, a to je da popularizuje e-sports u Srbiji. I mi to radimo na razne načine. Tim je kao najlakše za razumeti, ali mi takođe s našim klijentima konstantno radimo na edukaciji o ovom tržištu, povezujemo velike kompanije i organizacije koje se bave e-sportsom i to sa uspehom. To je urodilo plodom više puta. Tako da ako mene pitaš, ako možemo na bilo koji način da doprinesemo da se ta industrija na zdrav način razvije i da veliki brendovi ulože na pametan način novac i dobiju neku korist od ulaganja u tu industriju, mislim da je to naša uloga, realno u tom ekosistemu. Tu mi možemo da doprinesemo i to je to. Evo ti recimo, primjer koji stalno pričam za gaming je, imamo jednu aplikaciju koju radimo trenutno i sad aplikacija je između ostalo content aplikacija. I sad kako da nateraš ljude da skinu aplikaciju, jeste da im ponudiš ekskluzivan content, jel tako? Nešto što ne mogu da vide negde drugdje. I sad ti imaš top beauty influencerku recimo trenutno u Srbiji i kao radiš sa njom ekskluzivan content, neki vlog koji ona do sada nije radila. I sa druge strane radiš sa jednim casterom koji čak nije ni među najpoznatijim licima tu, ali kao jeste jedan od likova koji kao baš zna o igrici i radiš sa njim tutorial. Znači, imaš sa jedne strane jako široku ciljnu grupu, ali se ispostavilo da njih ne zanima dovoljno taj ekskluzivan content da bi skinuli, da. A gameri su došli, u nevjerovatnim brojevima, zbog toga što oni su dovoljno motivisani da to što oni žele da vide, oni će da urade sve što mogu da urade. Gorane, jesu gameri lojalna publika? Jesu, ako ih pretiraš. Jesu, ako ih tretiraš kako treba, odnosno ako se zaista posvetiš njihovom community-u i napraviš neku kampanju koja ima smisla u njihovom svetu, a ne kao dođeš i samo si u fazonu ovo je moje nebitsko piće, pljas, stavi ga ispred i to je kraj. Dobro, onda momci, ja mislim da smo ovu temu dosta duboko odradili, kava je bila super, hvala ti Miloše.
Naravno, nakon što sam ubacio šećer, unutra. Da mogu ja samo da naplatim, pošto završavam sve. Naravno, evo sad, evo. Što u nadrealistima, ono, ja bi Evo, evo, izvolite. Okej. Nemam drugo ništa s sebom, tako da. Nije sponsor, ali... Ti ćeš sam na dno bronza. Mi ćemo do golda.